sikuphelezele yabo. Malume sikwenzeke inkinga la. Amalume sebebedane bangibamba inkunzi babangithathela ifoni yami. Le phone enja mjani? Yebo malume baphinde bangishaya la ngempama malume bangishayile kusho ethi njani malume? Njani esaba yena. Wonder Boy. Yeah, stop. Mfundisi. Akusho ukuthi baphi labafana bathathe le phone? Hayi man. Esifundisa bona abantu abangithathela ifoni ne. Yilabo bafana laba be ungafi le gang le ethi ungafi. Uyabo? Oh, labafana bekawo. Amfana ngiyababona. Yini ifoni nani? Uma ungangitholela ifoni. Ayi ifoni ngikhala ngayo mfundisi. And le phone abayithathe akusifoni yami. Bathathela umuntu ifoni bengihleli naye. So hayi maka sangikhulumisa mfundisi. Hayi sisoza ngami ukuthi ngithinayo okuningi. Uthola indlela ukuthola le phone as long nje mangithola umnikelo wami ngekambi yami. Akukhuleka ngenciko. Hayi. Kusena inkinga. Soyoxhumana masixhumana. Yeah. Hey. Ngifuna le mali. Hey, mina ngithola indlela. Yohan. Ukhuluma nami. Onomunye la ombhikile engikhuluma naye. Mhlamba awuboni. Mana yini uyakhona? Hayi, angayeka leyo mpilo. Manje wakhetha yona le. Yeah, ngibona nje. Buka mfana wambuka. Yabona inkonzo iyafuneka. Buka, ngigcine intama snacks lana. Ithonto okuhlafuna na. Musukula phela, musukula. Ume kancane. Manje isikole sokuqedile mfana. Siyekile. Siyekile. Ngicane kangaka. Manaka sambe mfowethu. Shiya lento phansi sambe. Manje ufuna ukufaka enkonzweni sikhona. Yes. Sibe amakhono. Sambe mfana. Dlala. Buka, khonza mfana wami. Inkonzo ibalekile. Yabona nami ungibana nginje inkonzo. Muhle uNkulunkulu. Mamdumisa kini. Bu asam. Benisisi. My Lord, I've been going for changes. Liva sister la.
baye last week. Niya makhaya. Ne. Happy, don't. Like serious uva yini? Serious, Tuan? Aha, aha. Bana manje ufuna ukuthi ngithanda ucela unkosini ukuthi thandaza aba manje futhi uhlale phansi thandaza ucela unkosini ukuthi sinike imali Ma mfundisi anayo itosi ke ngilethe wami. Itosi itosi ngiyabona nje nayo inkonzo la emva kwami uyayibona iyo le nkonzo kodwa ngifuna ukuthi sihlale la sicele lenkosini yes thandaza hey asithandaze manje masivala amehlo uNkulunkulu baba hey mfundisi mangisusele uzothandaza la ufuna imali mina lahlahle mina ukuthi into engisusele ngilethe siyazi Hawu, manje le phara lifunani la? Nongibhekile umuntu ofucela umapondo. Angika ngizakho ifoto. Abona uma ungazanga ngokudla. Singikhawule nje ngicele kahle. Into engihambe ngifunele. thani ngitshela ufika laphaya uyabona abafana bahlezi basendaweni eyodwa yes yeah mafika laphaya uthatha ifoni oyibonayo yes uyathatha lo phone eyami lofu bangibambe inkunzi manje ke ngiyabajezisa mina ngawe uyangizwa nini kushuthi ke wena mayuthatha le phone bangakuboni bese uza naye uzophumelela ngezwi likaJesu ngitsakile koka sintwana yaka 1632 was like welcome to my kasi fede this is Mambisa rena really la seredi ntona tsauchisa every day and every day lona libelisha if they're asking why your eyes red libelisha welcome to my kasi fede this is Mambisa rena really la seredi ntona tsauchisa every day and every day lona libelisha if they're asking why your eyes red libelisha people hustling to get an outcome to stay alive people relying on just enough cash to survive trusting the hustle pushing life by the income oh only thing you can do is hustle and bin jam they say fake it till you make it but you ain't gonna fake it till you surely made it yeah me out here playing dice hobby makes it out till you surely made it yeah nobody tryna keep no son and people on their feet yeah don't accept defeat push up in the streets even if there's heat welcome to my casa welcome to the projects welcome to my kasi fede this is Mambisa rena really la seredi ntona tsauchisa every day and every day lona libelisha if they're asking why your